Ndetoni shingi atongoria makuma mero maria mariongirete antu maria magwatire mutino ntuku ya Jumamosi mathiete bikini Nairobi ni mameneretie gavana Kawira Mwangaza no ntugutebu arutha kuma akarima county yawe makugwata mutino uyu makiugaga niwe urabaterie kwethirwa ari wa mbere kumatethia kana nkinyagia gukinya bantu bau. Atongoria mamankoroki ni mamuriti nari Riunge county ya Tharaka Nithi nikenda ona kionaniria gikiega ya utungata cibitari ni ya Chuka. Samuel Gaishima na Nteto Nkoroki. Ndiunga ya MCA wa tene wa wadi ya Roire Peter Mutuma Kalembe, MCA wa wadi ya Kianjae Ken Naibae na murugamiri wa kanisa ya Methodist Saketi ya Thao Reverend Dr. Ken Giteje ya kuraitha baraba gurarirwo mutinoni wa basi ya cukuru ya Roire baraba kwegwa utungata cibitari ya rufaa ya Chuka. Atongoria bababa kuma kaunti ya Meru ibameneretie gavana wa kaunti inu Kawira Mwangaza ikiraba kuga Mwankagu atiruthite no ataba gwitiga mbu ya baraba gurarirwe mutinoni uju guturombere aibo indogo ndogo twina cio Meru ngwitiki kathira antu baraba ngo bakumeno ibo pambirite thaizi batirauma thaizi na MCA lakini gavana ore nathirie gwakwa Omeru ro gwitwa Kawira Mwangaza thaizi na kuria nyama na chubu antu bagikuja thaide na antu baile barabara admitted ke cibitari icibitari rungamiritwo boya ina ndawa ina all facilities iri kwendekana kiri mwananchi na kambu iboya muno no ntupo thirikari ya Tharaka Nithi county mantu yara yonthe batutethetie nayo kiri ajalie. Nkoroki ibameneretie rongirogi mabomwire kaunti ya Meru bakiuragia Kawira Riunge kaunti ya Tharaka Nithi kenda aona bora rongiroro batiri kurugamirwa. Congratulations sana muthomi njuke na thirikari yaku yonthe nontu kinya munini oku no kali cibitari ejete kuona mantu jau igiutate na mantu jetu ja Meru ja Kawira Mwangaza nontu batuka ya gweta cibitari cietu ri trimari tinguge bakamatuka nontu ibokira kugwetanirwo na mundu ro ukoso wa thirikari so gavana Kawira Mwangaza gwakwa gukwega ya ku kwa Ken Naibae na sis baba Kawira Mwangaza iyo Tharaka Nithi umenye kubwithia kintu kitawa benchmarking reko taratara na ntura na uti kumenya bro kubwithia iyo na ukingavana baraba kumenya kurita ngui bakuritane kenda welewa MCA no umenya MCA imukaria waturi bawe kana antu bara representative ba wodi yewe ibauritie atumiri barabara mono kagita kakuaniritie na thigonko ya Christmas bathingatire mawatho mabarabara kenda barigirie mitino yengita ino dereba iba imenyere kenda tutegeya kwithia twina so many things kagitene ka thigonko. Musimu wa Christmas tafadhali sisi madereva ngali ni rugutwe pole pole muntu akinyukinyia antu makaenjoy Christmas na ona twarikia kuenjoy Christmas antu masokwe wega pole pole kuria maumite kenda tumba kuria Christmas na gikeno nontu Christmas ni time ya gukenerera mauntu maria mega tigwikara tukiriraga tukionaga buria turi ateni antu metu. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima.